किया शेरी नात को मोल बजत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईद मुबारक। 19 जुलाई हमें ज़माने कासिदे पेश बेद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या हुज्जत हक len ma खबर शक narga song se krak lupa musulman kune alam narga song se krak lupa musulman kune alam narga song se ya shak nare gombi ka kochi go kalengwet pa yang na chere mo min kuni singlash makasong se yang na chere mo min kuni singlash makasong se kafir kunia wakla thani nistore shenyot yadi ala thone le khoja legir gasha song se yadi ala thone le khoja legir gasha song se jikse tuse awaksi mithon lana ya nola munis perazar shokfona legi hasasong se munis perazar shokfona legi hasasong se sham ko fa pasathon na khelu diang metis goeka balti rishar biduse tamchiglar gyasong se balti rishar biduse tamchiglar gyasong se chosiram pinu tange thar yang yuzune khong se nalche chatpo tha song se yang yuzune khong se nalche chatpo tha song se yang shakna khwaja singla tamal nachik milus pa mulinu musul man kune Sanlux por gasong se mulinu musul man kune Sanlux por gasong se salawat bar Muhammad wa ali Muhammad नारे हैदरी 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 अब जलवा दिखा दे अब जलवा दिखा दे अब जलवा दिखा दे अब पर्दा गिरा दे अब पर्दा गिरा दे हर दिल की सदा है हर दिल की सदा है हर लब पे दुआ है हर लब पे दुआ है मेरी जान फिदा है मेरी जान फिदा है नारे हैदरी शुक्रिया जोहार सजनत उर्जोज ने मोता दिगे नारातस बिला तबलीग न तक नियंग नो मचना दवात नासरीन फातिमा दिगे इसको तेरी ना आपको उमर बजात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात अस्सलाम वालेकुम, मेहता सामान्य तरफ से ईद मुबारक।
निहाले बाग़ पैग़म्बर जिनाबे शाह अली अकबर हुसैनी में गियोद अकबर जिनाबे शाह अली अकबर सूरत पा मुस्तफा नासोस शुजात मुर्तजा नासोस फकीस्ने पा बाबा नासोस जिनाबे शाह अली अकबर लचोब दीना से काया थोने ना करबलाई खा स्कोरे स्ट्रोको बाबी गे खा जिनाबे शाह अली अकबर बाबाला प्यो सलाम क्यों से देवाना है magalau se kasal bios na thanya wethe jinabi Shah Ali Akbar thanya shah se ya didi yazidi ma ko chok chak se babi khair malalo shah se jinabi Shah Ali Akbar Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. آفرین نوشا माशाल्लाह नमो नासिर फातिमा ज़मना गिला अंदाज का नाज़ देर यब नंगास्ता जनाब यास्मीन फातिमा चुचू यास्मीन फातिमा दुआ यास्मीन फातिमा में ने ज़हरा खातून हेलो भाई ना अच्छा देखा में नरिक चोचो कुबरा बल मोहम्मद वाल मोहम्मद सलवात Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Kan aziz mahmud tejabuni berkatika biasnada asis khoda tejabuni berkatika biasnada asis khoda Tuntunang spashahis Karbala la chujate yang chujato falana namir la basis kuda yang chujato lana la basis kuda Karbala damanatun Hazrat Shahid yang syahid falana biasnala basis khuda Allahumma salli ala Muhammad माशाल्लाह चोचो कुबरा ज़मना ज़बानी तंस अच्छे अंदाज में आफरीन शाबाज देखना ngajan चोचो चिया दावतान चोचो आसिया बानू दी कौसन ना दिलसिन इंशाल्लाह वे नतीदी मिना बर मोहम्मद वाले मुस्तलावात यानुए
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम मोमिनीन और मोमिनात को मेरी तरफ से ईद मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नस्अलुका या मन हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा रहमानुर रहीम। الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن عزيز الجبار المتكبر خالق البارئ المصور غفار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الغافر الرافع المعز المذل سميع البصير الحكم اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العليم الواسع الرشيد الشريع الحق الوقيم الكميل المتين المسلم بين الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقدر المؤخر أول الآخر الظاهر الباطن الوالي التواب ذو الجلال والنافع النور الهادي بدير الباق المالك الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل وسلم على أسل مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وسلم على كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره غافلون. اللهم صل على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. چوچوز منا پورا غتا خدا سمجھاتی نرنمي غتا مي مدته كي پورا مي ما تا لسندي کا زم شي تغړه غتا الحمدلله متس کوشش بس سب سے بھلا مالوس پالوش من داتو نتس سب چاز شابت آفرین من دات نتیجه جواب دیگر ابن غاجا چوچو نتیجه دعوت ياسين فاطمة کو درگ میں تو دسنا لب چوک بر محمد وآل محمد صلوات صلی اللہ. अस्सलाम वालेकुम की तरफ से नयता सगा ईद मुबारक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बुलबुल बिसिश चूज ब्यासेयोत Zahara zizirin chanu Hussein stod kha Quran yan sanseyot Zahara zizirin chanu Hussein यारिस के जाग थन मना लो बोला सो मैं खुदा ने फातिमी स्मीर दुख से योत ज़हरा ज़िज़िरिन चनु हुसैन फाम्यान खूल भी ब्यान सा फिजा चपूल बेस क्या नबी छूर क्या मतंग माजाक से योत ज़हरा ज़िज़िरिन चनु हुसैन ज़ूम बैर को तेंजे गिब्यों का साल यारी अपो जो मुस्तफा चूर क्या लाशी पाताओं से योत ज़हरा ज़िज़िरिन चनु हुसैन यारी ज़िज़िज़ाती फ्या दोंबे अबू ज़ैनबी फ्या शैतानी लाख नास्रों से जो ज़हरा ज़िज़िरिन
Can Hussein yang nayerin can babi menduk pola nazgah nasum besipi dua kunustan mayot Zahara zizirin can Hussein bulbul besir chuz biasiyot Zahara zizirin can Hussein Sod kha Quran yang sang seyot Zahara zizirin can Hussein Allahumma وصل salli على ala محمد Muhammad وآل محمد. آفرين شابش. هم صل على وآل محمد. ما شاء الله. Gel andas kanumuz qasta pejbas yang numu changa dawat tan Zahra Khatun yang digas kute yeri qasta tamazat bar Muhammad wa ali Muhammad salawat. Assalamualaikum sakhangi taraf se Eid Mubarak Bismillahirrahmanirrahim Mani kuntu mawla fahazadiyul mawla Mani kuntu mawla गदीरे हम बे पैगम्बर का ये ऐलान है गदीरे हम बे पैगम्बर का ये ऐलान है अली मौला है सबकी रब का ये फरमान है मन कुंतो मौला फाहज़ादी उल मौला मन कुंतो मौला मन कुंतो मौला मिंबर से या आमत मुरसल देख रहा है मंजर कितनों का चेहरा उतरा ऐलान विलायत सुनकर आज खुशी से जो उठी इबादत सलमान और कमर कहते हैं मौला हमारा अली है जलने लगा कोई खुश हो गया कोई गूंजी सदा अली दम दम अली अली फरमान जो ये जटलाएगा वो सीधा जहन्नम जाएगा ये सबसे नबी ने बोला मन कुंतो मौला फाहज़ादी उल मौला मन कुंतो मौला खुशियाँ मनाओ घर को सजाओ मौला अली के प्यारो आज मुकम्मल दिन हुआ है जश्न मनाओ यारो अपनी किस्मत को चमकाओ ये किस्मत को मराओ मन कुंतो मौला फाहज़ादी उल मौला मन कुंतो मौला अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि Yang atez muqarrir demi yang chucho muhaddisa ngaza dawat tat ki yang digas kute ri naat po mulbazat bar Muhammad wa ali Muhammad sallallahu inta merbani sama diga jagadu jas salawat mein muk gama ko alas digas kute dulla merbani bar Muhammad wa ali Muhammad salawat dulla shot shot Muhammad wa ali Muhammad Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ngar samana bishis patham nazm aqida nazrana byasena Gabyas bi majalis kunizi na najaful bait
Zainab Auliya. Tangas yaristot khati zeruk dar se mazerba ya ali maduk se awsaf poyari misle zizi Fatima Zahra ya Zainab Auliya. أوصاف يري مثل زيزي فاطمة زهراء زينب عليا دیرا کی بدوش نبی فرزند پیامبر دے فاتح اکبر دیتے بغد سر خرفی علی یا بوم ان پا یا زینب علیا سیرات پو نبی سورات پو زیزی رفع سیرات پو نبی سورات پو زیزی هبت بابا ناتو رفعت پو ناتو پانجی دانی تھا سے صفتی سایرم in ya Zainab Auliya. शाबाश उम्मा सल्लल्लाहु Ali 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 Ya Ali Ya Ali आफरीन माशाअल्लाह mana fuk ngata kafi ngati bon noricha shmamul ngata di qasida tong alhamdulillah inshallah ngata di baqi busani ngati group ngati jaxsu tilal ngati yab ngata tem ngati stand inshallah de kis panu ngaza de shar pun ambo ngazang akai shar sa dawat tangat inshallah ngata tem bon ngata mamu minduk yang skot na Sheikh Ahmed Postoro Müling adalat poskeduk yang skot na Sheikh Ahmed Postoro Müling adalat poskeduk hak poluse ba testoro ya mahdi akhir zaman mazde kan enta labbek 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 ya mahdi bin nisa labbek ya mahdi sis labbek ya mahdi labbek ya mahdi labbek ya mahdi لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا خمنئي لبيك يا خمنئي لبيك يا خمنئي बहुत बहुत शुक्रिया मता एक फरवरी फल्ला 10 फजर मता उसको 11 फरवरी मता इस्लामी यानी कि पेरोजी मीनाते चुजाजिन लिहाजा दिदा फजर इंदा बहुत बहुत मुबारक देख नंगा जंती टाइम मंगल मंगस आके ब्रदर शेख अमीनी साहब मंगस दावत सुखन ता केरंग दिगा शोते दिने दि युरी मसाइद स्कोला अच्छा sama yani kalami wahat pegana ngaca sama munafim mustafid pe ngaca tawfiq tanjas bar Muhammad wa ali Muhammad salawat اللهم صل على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله رب العالمين، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا، أفضل الأولين وأشرف الآخرين، العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، الحجة الثاني عشر الإمام المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء، ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من أول ظلمهم إلى يوم القيامة. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج مولا امام زمان سلامتی و مولا ظهوریان تعجیل شد بفرج. صلوات چکا سلمی شد. روز ولادت با سعادت منجی عالم بشریت قطب عالم امکان امام عصر ارواحنا له الفداء. انتظار مجلس خدمتیان تبریک و تهنیت رزبت. انشاءاللہ مولای فقہ پہ نظر خاص نتی کا پھوکتوک دوران غیبت کبرا یعنی نتی زندگی بنیوتان امام عاشقان کنکا امام ارگخان کنکا وظیفہ پوچھیں نسبت با امام عاصر ارواحنا له الفداء. علماء کنز بیان بید ماتی کا وظیفہ مامویت حجت ابن الحسن صلوات الله وسلام عليه نسبة الله صغبسك مهمنا ساسا وظیفہ پودیو انکی رنگی حجت خدا تس امام پہ معرفت حاصل بیت پاؤ. علماء کن از مولد علم نا معرفت yang فرق یت ممکن ان کچگلا امام نا نسبت لا علم دک بیت پاؤ اما معرفت مت بیت پاؤ. لذا مثال تنگد علماء کنس علماء سنی مسیحی غیر اسلام انکان کنس شعبو منا معمور بسد امام زمان باریان امیر المؤمنین باریان حضرت زینب باریان خواه علم یود علم نیود پنا شعبور بزمن نگن الگید پا سامت شعر زردو امام کنی باریان
اما دی علم یا چات پوچان فایده من دیکا تھال معرفت دو پگوسه علم عام ان معرفت خاص ان معرفت جن علم يوجد علم جن معرفت جسمن لذا مهم وظیفه بو امام زمان نسبت لا معرفت حاصل چاوسد لذا عطا دستور تا دوران غیبت کبرا یانو دی دعا پو من مامو در اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني توس معرفت حجت خدا منا ضلالت و گمراهی یتنسو تمام داتیوت اعمال عبادات بندگی دی ام مهدیین علیهم السلام معرفتی کا معرفتی لومه سنگتس جستجو بدنارینا سلدنا تحقیب نر علماء کن بیانات کن معرفت پو گنا حاصل شد معرفت کسبی درچدین انسان خلوق باگوست کتابا مطالعات آموست معجزات کن مطالعات آموست زیارت کن مطالعات آموست لذا بارها رسوم بعد هم علماء کو تأکید بانا اگر حقیقتا معرفت کو سمنا رگنا زیارت جامع کبیرہ تمام ائمه هدالا باید پی زیارت علماء کو نکسل کو انت خدمت الارض بنیود نوجوان عزیز کن پڑھے لکھے نوجوان بسبمون اگر رنگ تو سے حجت پہ علم کرسیق سے معرفت بسو سمنا یانتد الحمدللہ درنا موبیل یرا گا چیشی کلمہ جتاں سے سرج بے نارینا ہزار ہا حدیث جریدون لکھوں استاد اما غطاں غفلت جاندو چونو چوگیا غطے حق لمپیا معرفت لمپیا ما کل دانا دیو غطی بدبختین دے دریا چان غطاں عذر مد العالم يدمد در الراز اسنان الحمد لله لا تبزت شير غزنا احکام شریر غزنا حدیر غزنا معجزار غزنا يرا اردی کر غزنا انگلیشی کر غزنا یا راز اسنا عذر بچیت چانا معرفت لم چیچین معرفت کسبی انسانی سلوک باگوست ودیتون مجالس کنیا شرکت تنگ مگوست دچ علماء کنستان سے معجزار بسیود دیون خواز اسنارینا لازم هیت پر بسمنده سنی خلق پتنگ سے مشتید کنید محققین کنید تام سے شغبر بسد امام زمان باریانو امام زمانی معجزات کو نباریانو یا باقی ائمه هدا علیهم السلام باریانو وبيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الارض والسماء دیوسنیانو عقیده چاگوست و در رنگ لا رزق و روزی تونن یدنا صحت سلامت امن و امان یدنا رنگنا دیو امام زمانه عجل الله تعالی فرج شریف برکلند دیوسنیانو یقین دو پوست
دی نظام هستی بخورن دول نارینه امام زمان توفیل که دو یقین چاوسید لولا حجه لساخت الارض باهلها اگر حجت خدا روی زمینی که سکنج که تو مد نارینه ساز کری اهل کفر میده چدین بكم فتح الله وبكم يختم وبكم ينزل الغيث وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه وبكم ينفس الحمى ويكشف الضر وعندكم ما نزلت به رسله وهبطت به ملائكته وإلى جدكم دين لعزيز كن زیارت جامع کبیر فراز جون انسان ترجمان لرتس تحقیق بس وقسمية يقين شاوس وجنار حجة ضربته أدل بحجة تأكيد بد باقي علماء كن تأكيد بد اگر معصومين معرفة النارينا بهترين لم تجي جنا زيارت جامع كبيرة إن جنا يرى تحقيق و جنا يرى مطالعة جنا كلمة بكلمة يرى زسنارنا سمبت و سوچ سمجھ بس دے معنی کو رسمیان و یقین سم باران رحمت و نارینا جتنام پکشان سوید نارینا ریون ساکشان سوید نارینا سمندر پر دولن نارینا نیماز حتی نارینا دن تمام گنما حجت ابن الحسن صلوات الله وسلام علیه برک الله زیارت آل یاسین یانو کلمه چک چک الغوث والرحمة الواسعة در این دوران بیانو وسیله فیض خداوند علی فیاق پی فیوزات کن بندگان کنی که تن میاد پی وسیله تنها امام زمان حجت ابن الحسن صلوات الله والسلام علیه خدای رحمت واسعه پو امام زمان تمام بندگان الهی غفریات که تنکن پو حجت ابن الحسن صلوات الله والسلام علیه علماء کنن ملد یرگا معصوم چی کنا حاجات سر نارنا ادرس فتنگید حجت ابن الحسن له چونکه دی دوران پیانو واسطه فیض الهی حجت ابن الحسن أين السبب المتصل بين الأرض والسماء دعاء ندبه فازنگتا چون لمعرفة جون چمن زگ يرستو امام زمان فيق بزيارت کنی فراز کن لتوس المنتهى إليه مواريث الأنبياء ولديه موجود آثار الأصفياء علماء کنید جنا کلمه پیانو مثل آیت الله وحید خراسانی صوف چینار بیانات چی بیان بسیدو تمام انبیاء الهی معجزات کنگانمات سانسیود حجت ابن الحسن یانو 1,24,000 انبیاء تمام خصوصیتنا معجزاتنا کرامات دنما حتی ارتخم پیغمبر غیر از نبوت باقي تمام قام حجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه سنصيود المنتهى إليه مواريث الأنبياء ولديه موجود آثار الأسفياء متاج دغفر یانو مشکلات یانو حجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه متوسل شاوست اللهم إني لو وجدت شفعاء أقرب إليك من محمد وأهل بيته الأخيار الأئمة الأبرار
لجعلتهم شفعائی شفیع پو دی ذوات مقدسات کنین تیم مامو مالین و معجزات چی عرض بستود عزیزان کن اچنمون که کفونون کلمه چیک ننگیز کور سنستون عمل باید تو کوشید باشی رنگ امام ندسه درد دل بندوشی جوانان عزیز کن ایمان پو حزب از یقتو سمنارینا یرا احساس شد وغنا گناه چیک ملتن من ینمینو دقسم دی دوران بنو ایمان پو حزب از یقت پو مشکل دو سمنارینا بهترین لمبو فقط امام زمان ندسه استغاثه باگوسد لذا تأكيد بالعلماء كن الصفي في الجبنات دعاء أحد ومشق لأنه جوان عزيز كن دونك عمل بشي محمد الجام فايد من غيرنا غنتشيك فتوى كنا مثلا لغنتشيك دانو تيم باس بس إن شاء الله خدا قبول بشي يري دار تيم جونغات غنتشيك يانتاغات يان سانس ياتو اما مهم بود این واقعا کلمه چیک نیست که دیگه عمل چه واسه پس دعا حجق مچوق زیارت عالی یاسین چق مچوق هر روز سخم قرآن شده صفحه چیک تلاوت بسنا امام زمانه عجل الله تعالی فرج شریف هدیه بستو جو علماء کنی کسل کنین ها انت سب تو جوز مانا خطر نچا من غران گناهگار چیک ویگا کنگ مسا پا گنایا غرغت پی بندگین ما فقط وسیله این علماء کنی کسل کن مطالعه تنگت یوٹیوبی کلتید سرپا کچی کلتید دون کیون زیانتی خدمت لازر چا ناچی انتمالتو معصومی کل انظر ما قال ولا تنظر من قال شیعمدی زرنا شیعالی زرنا اخوان زمستوس سپراو چی زرنا مهم پدیوین اگر سپراو جوهر انا اگر سپراو رنمش انا قرآن سوزنا لندک عمل بس فقط امام فيها بمعجزاتك تنغتن لا ذرتي مولاي معرفت حاصل شو متى يقين شو كي حر مشكلات نا أميسون سين زمن زو حتى شيء بحد بكثر نسم زرنو قاعدي درير چينزو إيران يانو ده زمان قديم يانو كمان مموت ندرنا طعم بركال دنن كده خوزر لود كز نتي دور كري خير باتولا توجه بس شام سوم رغون لاين من ذات بات قسمتي انتهائي خيوس انتهائي غخمو गाड़ी दसनारे ना खराब सो सारा अर्की का फसलस कुरान दे जिसे पेशाब चोस जाम फायदे मसो ना म्याना खालुगत गाड़ी चिक सांडुल बामेत वहीदन फरीदा अल्फ ग्राहमोज जैसा फिशार क्योंगत गाड़ी नमल तो प्यांजरत फेस्ता बासे गाड़ी नमल तो पर ग्रामो थे तना شخصا سون چارمت یقین سون درین آرام شیوکتا یان امافروچی ربال بیشک پردوم ماتو ماشیوک یقین بس زرد میک بسوم بنا امافرون گامی زسنار نردوم بنا فام فرتو توم ماتولا تونده اتاندر دشی وقت بنو گاما ممثل سونسه تونچندره نا امید
यकीन 100% po یک دفعه سوز ده علماء چیگی کسل چیگ ایتوندو نامیسان مشکلات چنا دخفری انفقنا چارون طرف ناامید چنا او دی وقت بیانو مستر واقعی سمسین او دی وقت بیانو رحمت الله الواسع على صداتم یا صاحب الزمان اغثنی یا صاحب الزمان ادركني دي كلمة يسكا دي علماء في كسل في ذهنهم ادل بحشتي كسل متى امام نسبراتون كيري كانوا نا كيري سبرا بيس كيري نيكا لبا بس دونلا حجة ابن الحسن لزسنا سورة عين الله الناظرين عين الحياة إن دولو ما بي كسل في إتيوس ميجي شماوس سميا نوزس يا صاحب الزمان أغثني يا صاحب الزمان أتركني خرج زرد گناهی نیوزد پدگن لغل ممین میدپا خدا نرسه عهد بازو شد بازو خدایا اگر نادیان نجات هنارینا اول نادی گناه پر لغل نو میسرسی پیش پوزس نارینات اول تیمی کا بو دینس کا خدا نرسه شد باز گناه بگن لغل نو پیش پو اول تیمی کا بو قرآن رویرین یا لیکن عزیز کو ناتسا عهد باز لیکن نوجوان اشنمون که کفنون ناتسا شد باز یا امام زمان دیری یعنی تمجقن مجلسا یرون نرسه عهد بد پیش پو اول تیمی کا بگذاره جهد عهد باشدین یہ تو چون لذت ناری نات سمو چی کا آسان چی کا محب اهل بیت چمن امتحان چدن محب اهل بیت سومی کا گوجت فاس چجت فاس زندان یا سوم من یرا چنگ میں دانگا یرا واقعا آیت الله وحیدی فی اپی کسل چی دوک خورز زرد دون قسم برنسن نانا اهل بیت از گوچی زربا میٹوب تو از زن کن سپیرانی ها سنبت آمدی محتاجت آیت الله وحید مولد نانا اهل بیت از گوچی زربا نانا دی کلمه بگر استغفار بده چیا؟ خورز زرد دانگا امتحان مسون امتحان سون سمت با سقفه چچد من زگوکی وانا زگوکی یک خاصیت بجین زگوکی بنا کوچ چی بنا بود خوری مالک بس گوشتون سو دکچادین تو زچتو ماتو سنتیون برمایون کی وفاداری پو انزون مثال هنو وفاداری اتلا واحد دن غتا امتحان مسون پتمت اهل بیت بس گوشتون سو دک پیت بینه یا مت بین خوری داستان چرز بینو زمین دیوزر باست آبی جیت بینزوک تم یزاچاس فلهب جان عبادت کا پہنو عبادت بندو کیا نتا ہے تے ایش موز ہاں تو خدا امتحان با یاما سوم زچا متانس توجہ بس یاما سوم زچا مہیت پنا عبادت بد مسیح باب سے ہوس یوم انا کافر نہ چیتو دے انسو دے کافر نہ پہچانا کھول تگی سوم دان لو کافر پس تگی سوم بخور بین سومانا کافر از گوکی دوگلو زوگلو تگی چیک پتانس یوم استابن یانزو تگی نیس پتانس یوم استابن یانزو تگی سوم پتانس لافتون لس ده قرآن خورز عابد پس چی نارک چیک این کران کری مالک پر تگی سوم منگا تانگ متانس جاو شران تانس دران زوگ دمستون خدای قدرتی که المتکلم تنظم جکنین تم خلق بچدین خدا یا چنگمیانو یا اردوانو یا برگانو خدای قدرتی که دیکیو زل عابد بیوافی نگین تو کهین تو و کران خدا امتحان باید بمینه جامعه سمزن مطمئنیون سیدی کافیر بگنه هر تکیو شد مازن لو فلان جنگر کافیر پیش گوشتون دوسی گای رسپکتان گه دوان تمامت
تو دزدان کن جزویت الواحد زرمن نز ندی اهل بیت از گوکی در بیت کلمه بگسن استفاده بده خلاصه احد بو چد بس کو چد بس خدایا اول نا گناه بگن لقل نو دتی نا میون سون سیتن میسر سی پیاق بنا اشته میگبو یک وقت شخشیون الاکنا خودسام دیو سایا شاید دیورسی دو توتا خوران گاڑی جکسی خود زرنگا گاڑی نمابین شیشا یو ستان چی سون ده گاڑی جک دیو سون آسون دیان لس نکره سیٹار بستان شفتت خود زرنگا تس ٹھیک بس ده دیشا خاص پوز گاڑی اصلا نه چان گانا لاقی متا فقط کوار خود دون بونسه یاد کر سیٹار بس بس گاڑی سٹارت देखो सी पैसम या अल्लाह दुची फायदा स्टार न सोम माया दिन खंगमा सापा लेपत मेरे पत को ची फायदा सी पैसा दे छाचिना खाना ओबेद मसोम खान खंगमा सापा ले चसी علمی خبر تنگ غیبی خبر تنگ خدا توجه مت نکو تا یون نه یاری گاڑی جوشه زد نا یاری محتاج مت نگا یارا پنه تا خود در نی چندا پنه مامو اتپین nga yana pene tan pene sa nga yeri pehne kan sa muhtaj met tan khozze do dünama son nangi kana rox na madat chi mirgoshaw nangi pene mirgoshaw dünanga mara namardik son da bana tabassum je basa kasal bindo mardina namardi faraq kuchin khozze ya namardi ne chin da bar yudor khadmat chi bar gotul do chip do chadin mard inna ihsan majadin chana شخص به تبسم جیبن زلدو اگر کرام مرد اینا دج خدا نرزه احد بستم و ده عمل بزرگ خود عجز یا الله دیوان نی بیانو خدا نرزه به احد بسپین نی بیان سم بده خطرات کنی که علم بشیخ دیوسوین یک دفعه جا حجت ابن الحسن کتو من هیدو کس نی بیان دیو سوی نساباز با یوم مچینگ نا ترق سر درد خوش احمد است نه گاڑی گفت سی یا پیامبر نر جشی متو چامتو تو دادن کن حضرت امام دست مبارکه سٹارٹ بستان تو گنا گاڑی بو حضرت نار لوڈ پتان سے دوبارہ غرینا لوگ سلب مد امرفون زم سکونس زل یال امرفون دین الف بومتی زندگی یان دوست کچین هی نفسی دل لاوبالینا گنانا آنا دوگن لغلن باشه ده درین از زرد اول دینا فلار تیمی که پیان پو بجدین واقعا رو بس میکن تد اما تد خود زرد یان تیم چی که لورد کس به هر حال دیانو دیر ساماموید پینزرد یک دفعه آزان دست آزان زر بنا خود زرد یون ات این زر نتان تولا رشن زدو خود یون اتس نلزن اول تیم پیان پوین چون این چھٹا بازو آشان ات هم چھٹا به دهان راین سوسیتین لا آشان خون دنه کار چھٹا بالا شروع باز خود زرد نزد چمن من یک قضیه بودیم پیان پر اهانه چاشد نز لیلا مجبور سون داستان بزر بتو نز دجی امام زمان معجزات نرا تومنا ده داستان به اون تعریف بس نز امام نرز احد بس یود کی پیان پو اول تیمی که بگذره ده داستان تو تعریف بنا گامز میگی چی ما تاونو گامز اسنارن اول تیمی که پیان بس یازدان کن نتسان الغوث هر مشکلات پریشانیانو حجت ابن الحسن صلوات الله و سلام علیه متوسل چاوشا یا ینتی وقت محمود محمدیار فقط شعر چی کلمه چی نگذرد گرچه فارسی که دوید نسان انشاءالله مولای فقه نظر خاشی نتی که شک
بسم الله الرحمن الرحیم. ابا صالح التماس دعا هر کجا رفتی یاد ما هم باش. ابا صالح التماس دعا هر کجا رفتی یاد ما هم باش. نجف رفتی کاظم رفتی کربلا رفتی یاد ما هم باش. مدینه رفتی به پابوسی قبر پیامبر مادر زهرا به دیدار قبر مخفی از کوچه ها رفتی یاد ما هم باش. ابا صالح التماس دعا هر کجا رفتی یاد ما هم باش. زیارت نامه که میخوانی بر مزار تربت خاموش به دیدار قبر بیشمه مجتبی رفتی یاد ما هم باش. ابا صالح التماس دعا هر کجا رفتی یاد ما هم باش. نسألك مختصر دعا چی بیتی نسألك اللهم ونعوذ ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بحق إمام زماننا يا الله 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 يا الله. اللهم عجل لوليك الفرج. خدایا امام زمانی که خود ظهوریان تعجیل شده بس. امام زمانی که خود تمام بلیات و نشیتیان محفوظ. یا الله علم اسلام سر بلند گچک دشمنان اسلام نیست و نابود گچک بالخصوص امریکا اسرائیل سیونی و به داعش. خدایا سبحی زمین ریشکن گچک. یا الله شر دشمنان کنتی کا زخستون. پروردگار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تا ظهور امام زمان دوام برقرار شد. خدای علما فقها مجتهدین حوزه های علمی مؤمن بالخصوص رهبر عزیز شافو شر دشمنانش محفوظ و یا الله. خدای امیر المؤمنین رخندی عالم که گوشه زندگی بنینا پنجان مالنا نامون ابرو حفظ امان نجوا یا الله. خدایا مچا همیشه امام زمان رنت عمل صالح و نقص همتی توفیق شد بس. رچ امام زمان مرنتی چه بازون شیطان تحرید و پتی توفیق شد بس. و السلام علیکم و رحمت الله. احسنتم آقای شخص بخشی شکریہ مهربانی. درست مبستر طوری که غطا هدایت بس کی دی یوم سعید است کلا و دون موقتا کسبینا سما غطا لکی دعای اهد باقی دی امام زمان نبو منصوب کی دعای سمتا زیر تاکید بس ان شاء الله ati جوان کامیانو جوشلن بوقتی دی دعای شرکت باشه زنجر باشه چه زبان دعای عهد تنوع انتها دي مستعيز ناس دي دعای تي كمان زي بالنسبه كي دي دعای عهد کو انچومتي نتي من دعای انچو راز دعا بندو كي خدايا نا امام زمان نمندو چيزو ديام چيزو بي وقف الناظر من نزة مني الى وعجل فرجه. وقف الناظر من نزة مني يعني كي دغه زندو كي وقف الناظر من نزة مني الهي يعني كي خدايا يميك بانو دوتو سير سلمكتون
ga ni imam pu pechan chu ngata ni ngata tu imam thong chin chu ma ngata jarin chu haqiqat ngata si ngata imam ngata basha samurde imam kis pe हमेशा imam is yani ki चाहत नुस्ते imam ngati kis pe क्या ना कि बुत पहुंची ने आलू kis pe ngati ne गरम के गरम ने आलू में कलाम पहुंची imam दे सब गस्ता सुन chara imam thong chan chu magar अफसोस ngati mi pujar pe ngata ma thong de mina di dua te chizendu खुदाया निमिक पे दो तो सुरमे तो यार ज्ञान निमिक भी पे जरेगा नि इमाम पे पहचान चो दो जरूरी दुआ ती मतलब तो जो من ngati min ra min दुआ बस तो इमाम min मुअत्तिज मुहaq सिमिना या चीज नो या ما يعني कि मिसाल चीज والمستشهدين بين يديه والمستشهدين بين يديه जब चीज खुदाया ना किस पे ना इमाम ज़मान दुल्ला शहीद चगलु न करातो ngata ya चिव इमाम ज़मान दुल्ला का तो शहीद चगलु न चिव दुल्ला ngati मिक पे खुदा से मजा दो सुरमे तक इमाम पहचान से ngata चिव जो हम दुआ है तो इन दुआ है तो फरज चल दुआ इन चलाते हैं जब कोशिश बचस दसंगती उजु मजलिस तिंगती तौर तरीका जो बिंदु दे को अगला से सेक्शन दो चल मजलिस में बिल्कुल वो ما ملوش بين बिल्कुल تقدس ملوش بين उजु बाजू ने दा उजु टाइम ता चिन ngata बराबर टाइम ना से 10 मिनट काम शुरू ना 15 मिनट टाइम ना से बिन सब सचिन mana uju ngati mawqat मस्जिद तकद्दुस में चासपो सुई कुसुर सोसिन पता नहीं ngati ओलमान कुसुर सोसिन ngati yang yun kan कुसुर सिन तो ngata खुदा जाने कहीं ना कहीं ngati yul पे नु कुसुर सिलुसिन जो mana मस्जिद तकद्दुस में को अल्लाह से संग मशाना दिया का तो खुदा ना करता गोन पे भेजते मी पिने हम जिन होस और दुन mana गम गार सोसिने खुद उजु खान चा उजु सिन बा चान तो चमन निमिस दुंगा मा को अल्लाह से सो इसका मतलब ये मंडी पिची तो उसमें से सो सिन चमन उजु बंगा